Thir tu te in zavain chi bai le vekule tunlai hian North Korea ram chuan ngai ven a hlo khop maya a chan chu an ram shuai tu Kim Jong Un a fanu chu nakin loka an ram shuai tu ni turin a hming lamrik ani chho tran tak wang ania amaro chu hei hian boina nasa tak a thlen thei do ni poina langa a chan chu Kim Jong Un a farnu Kim Yo Jong hian nakin loka boina nasa tak a thlen thei don wang ani emi chungchang hi tun tuma chuan kan bi chiang don ani Kim Jong Un a fanu Kim Ju E hi mi pui van tlang ma ain lan ma sak ber chu November kum sang hi somni pani khan ania missile and chin na an nei tumin ti chuan hemi nu tang hian voi eng mo zat apa program poimo tak taka tel lai chu mo ani chhota ni ti chuan tuna hian North Korea rama chung ko hilti theiber hian boina nasatak an tok do ni poina langa South Korea spy agency chuan Kim Jong Una fanu Kim Ju E hi tuna hian an ram shuai tu thar ni turin a hming lamrik ani thuan tar langa ti chuan Kim Yo Jong hi tuna hian an ram shuai tu thilti theiber dot tu ani mek boka he hianin boina asiam theidon tlat ani South Korean National Intelligence Service NIS chuan lawmaker Karliam Ta Khan an shildanin Kim Ju E hi kumsom pathum chawa upa alania nimasela tuna hian a hming hi lamrik ani chhota ni nan tar langa tun hun hi apoimo view ni point alanga achan chu North Korea ram hian tuna hian political conference lian ber mai chu thale lokha hian an huai hot dona Kim Jong Un an heta hian a thil tum sang sang te chu a soi chua an ringa tin thil sang sang poimo tak tak te po atar lang don bok nin an soi bok ani NIS official te hian tuna hian Workers Party Congress malam huna nei tura hian misang tam tak an tel don tin soya he program a hian Kim Ju E hi apa bula ading MT chu uluk takin an thi thlai reng don tian tar lang bok Kim Ju E hi November kumsang hi somni pahnia apa kianga en lan bak pialama hian kan soi tongin event poimo tak taka en lana ral thuam en chin na an nei na hmuna te tin military parade te po an lo nei photo a heng huna te po hian mo lo ni to china tin chumi mai pialama chuan nikum September thla khan Beijing a an pa fa hian an zin boka heta hian China ho tu tenen World War II event chungchanga meeting poimo tak mai an nei bok ani Seola official te chuan an soidanin atira North Korea ram shoi tu hian meichia chu an ram shoi turin athlan an ring lova amaro chu tuna hian kong sang sangin an ram shoi tu hian afanu hi event poimo tak taka a shoi fo tak awang hian rin nalian tak an nei chhota ani amaro chu kan soi tak angin Kim Ju E hi voitam tak program poimo tak taka in lan fo tak awang hian South Korea Seoul official te chuan an ngai tu na te po an seng thar le ta ha ani NIS in lawmaker ten shildanin China rama afanu hetia a shoina hian nakin loka an ram shoi tu ni thei turin kong tam takin apui don ni in an tar lang bok ani chuan eng tiang chin nge an chung kwa hian boina a thlen chho dan tur ti hi zona lian ta om theo me Kim Yo Jong Kim Jong Un a farnu hi tuna hian kumsom thum pariata upa ani meka tin tun din huna North Korea rama hian mithil ti theiber patni na din mun lo mek tu ni boka tin chumi pialama politics lama po mi chak tak ani pialama military lam thlengpon background lo nei to ani bok Kim Yo Jong hi tuna hian Central Committee Workers Party Korea hian senior position din mun lo mek tu ni boka tin ama hi mi special tak nein aunaw pa hi kongeng kima thunun theitu le kong sang sanga pui bom tu ani bok South Korea intelligence official a an former senior chuan ting hian soi vela boka ani hi a ming chu Ra Jong Yil ani tuna hian thunei na inchu na wangin boina chuak thei ani thua soya tin Kim Yo Jong hi tuna hian
ani hian chance ani vai chuan top post santum hian abeina sadon niin New York Post ne na chuan a report bok ani atan chuan hoikir le turin kong thui tak azo to wangin ama political career tan shim po thei top chuina be ngei don ni na soibok ani ara chuan telegraph ashil vele danin ahuna zerin engkim chu ene her chho to ni na tarlanga ni masela Kim Yo Jong hi tundit muna chuan chance nei sang tak ani thua tarlang telboka anram shoi tu ni thei tur hian Kim Yo Jong hian tuna hian North Korea chunglam le pon lam shima po a minga cherna sato khop maya a thilti sang te chuan ngai ven a hlo mai pialama ama mingpol nge po hian thu chuak te po asiam fo to ni na darlang bok kumsan hi somni pani khan South Korea Defense Minister chu alo target to boka The Guardian in an report danin Kim Yo Jong hian South Korea Defense Minister hi mimol takle lak lo tak angin alo chu to boka tin Seoul hian hetiang anga an chet zel chunin boina nasa tak an lamma chonanga chinarap thak tak an tongang ti alo soitoa heta tang ringot po hian North Korea ram soi tu tura tan chuan miro thap tak ani tur zia ching takin alang sa derani tin hei ba ka hian vauna thua chak chok tel boka South Korea hi ain thunu na ngai ni ani lo chuan chinarap thak tak an tong mayang ti yin alo vaule to bok December tha khan 38 North US based think tank Stimson Center website chuan ti chu an nei le boka heta chang hian Kim Jong Un hi athithu to nemni ti chungchang hi midam takin ngai dan le rin dan te po nei chomek zela tuna hian kan soitang khan Kim Jong Un hian ama thak tu tur chungchang a hian boina atok deuh te po ni pon na langa amaro chu nakina thu chiang tak chu thale loka an program poimo tak nei tura hian aron lang chiang don ha ani ni masela report atanga lan danin Kim Jong Un hi thithut ta sela ama IO tur le ama thak tura mitam takin an rin zok chu Kim Yo Jong hi ania achan chu ton sia tam tak lo nei to ania tin ama hi mirum tak mai ani boka a una pa IO zo turin mitam takin an ngai bok ani Kim Jong Un hian ngatinge papa nei loem nei ti chungchang hi zo na ilo nei mai theya Kim Jue hian unaw mi pa pani ani telboka amaro chu tundin huna hian anlano pangviu ni yin newson an reporta tunan changa kumsom panga vel aliam photlo chuan anram shoi tu tur chuanin anla lak tlak lo deuh ni yin antar lang bok ani soita kang khan Kim Yo Jong hian tundin huna chuan Kim Jue ming hi lamrik ni masela anram shoi tu ni tur hian chance ani sang view zok ni yin mithiam te chuan an soibok Kim Jong Un ate chung ko hian boina na satak mai ama po khana lo tok toa kumsan hi som pakhat khan thunei na lan chon ani nu khan Kim Jong Un hian apute le a mentor Jen Suk Thek te chu firing squad mangin kumsan hi som pathum khan an nun na alo lak sak to boka chuwangin tuna po hian an chung ko hian heti ang thil te po hi an la tok le lowang ti po asoi thei lo ani North Korea ram hi tundin muna khovela ram laumber pol ania achan chu nuclear rathuam nei raman ni wang ani an ram hi an chu danin tuna hian nuclear warhead an ti hi somnga vel an nei meka January kumsang hi somni palia an chu dan khan tin chu mai chulan ni lovin chemical le biological rathuam lampang te po an kal chhopui mek bok ani ole kha tundin muna North Korea rama an ram shoi tu fanule afarnu chungchanga boina lian tak chok thei tur chungchang kan talan thei chunia tu zok hinge nakin loka an ram shoi tu tak tak ni tur hi ala chiang lova Kim Jong Un fanu ming hi tuna hian lamrik ni masela afarnu hi ton shiat nam tak lo nei to ani wangin Kim Jong Un omlo nuwa po boina chok chok thei tu tur ani dona wangin thil chiang tak tun din hmuna hian shiat ala ni lo ani ole khati zong kha tun tung video kan ngai thak thei chu ani ye